Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. Siyabonga abathandekayo, kubekezelelwa, kugcinwa, kuvikelwa kuze kufike sona lesi sikhathi singabaphilayo. Thixo uyamangalisa abathandekayo, asimbongeni limfanele udumo. Haleluya. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga umusa lothando lwakho okungasifanelanga. Sazehlisa phambi kwesihlalo somusa, sihlambulule, sithethelele konke ukungalungi kwethu. Iba lathi Nkosi othandekayo, sizangena elizwini, cela usitolekele imfihlakalo yelizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga abathandekayo. Namhlanje siku-Romans chapter 3 verse 29, 30 lo 31. Siyayigqiba namhlanje uRomans chapter 3. Kusasa sizadlulela kuRomans chapter 4. Asiyifundeni iBhayibhili. Romans chapter 3 verse 29, 30 and 31. Ifundeka kanje. Verse 29. uNkulunkulu unguNkulunkulu wamaJuda kuphela na? Kayisuye uNkulunkulu wabezizwe njalo na? Yebo, ungowabezizwe futhi. Njengoba uNkulunkulu emunye kuphela ozalungisisa abasokileyo ngokukholwa labangasokanga ngalokho kukholwa okufanayo. Verse 31. Pho siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Hatshi, akunjalo. Kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela. Ngafunda amanye amaversion athi yona umthetho siyawuqinisa. Funa uyibambe khona lapho. Paul uqala ngombuzo. Uthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wamaJuda kuphela na? UPaul ebuza kanje. AmaJuda babefundisene batshelana ukuthi ezinye izizwe uNkulunkulu kazifuni, bayizoni, uNkulunkulu zonda izoni. Ngizakutshela kulabanye abantu abalengqondo efana nale yamaJuda even namhlanje. Abafundisana batshelana ukuthi uNkulunkulu izoni kazifuni, izidakwa lamasela, abantu ababulalayo uNkulunkulu kabafuni. Ngicela ukukutshela, do not limit God. Ungawulimit umusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu wabantu bonke, amaJuda labezizwe. Njalo zonke izoni ezivumayo uNkulunkulu uyathethelela, uNkulunkulu uyasindisa. Ngicela ukukutshela ungatoliki kabi uNkulunkulu. uNkulunkulu kala ngqondo yakho. Uyezwa yini? Ungathi wena ubone kulabantu ongabaphiwanga, abantu ongabafuniyo empilweni yakho. Emvelweni yakho vele abantu uyabazona. Ubusuthatha leyo ngqondo ucabanga ukuthi uNkulunkulu layo. uNkulunkulu nguNkulunkulu wamaJuda, nguNkulunkulu wabezizwe futhi. Zwana ukuthi uthini uPaul? Uthi kasuye uNkulunkulu wabezizwe njalo na? Abese sithi yebo, ungowabezizwe futhi. Uyayizwa yini? uNkulunkulu unguNkulunkulu wabantu bonke, amaJuda labezizwe. uNkulunkulu uyasindisa amaJuda labezizwe. Zwana uverse 30. Uthi njengoba uNkulunkulu emunye kuphela, 1, ozalungisisa abasokileyo ngokukholwa labangasokanga ngalokho kukholwa okufanayo. Zwana ngikutshela. Uyabona uNkulunkulu indlela asindisa ngayo abantu iyafanana. Uyezwa yini? From ku-Adamu khona ngale umuntu wakuqala emhlabeni uze uyefika emntwini ozaphila ekugcineni komhlaba, indlela uNkulunkulu asindisa ngayo abantu iyafanana. uNkulunkulu akala fashion, uNkulunkulu akadevelopi, uNkulunkulu akatshintshi indlela asindisa ngayo. Usindisa abantu ngokukholwa. Wonke umuntu okholwayo kuNkulunkulu uyamukelisa ukukholwa kukaJesu, njalo uyasindiseka. Ngizakutshela khona lokho. So ungavalela izoni embusweni wezwe uJesu esanceka. Yekela izoni zisondele kuJesu zisindiseke. Ungawulimit umusa kaNkulunkulu. Ungaphatheli uNkulunkulu ingqondo yakho. Abesesithi uPaul zwana. Verse 31. Uthi pho siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Athi hatshi, akunjalo. Kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela. Ungafunda amanye amaBhayibhili, amaversion ngikutshelile. Athi wona umthetho siyawuqinisa. We establish the law. On the contrary, we establish the law. Siyawuqinisa, siyawuphakamisa umthetho. Kutshoni bathandekayo khona lokho? Kulabantu abaningi abacabanga ukuthi ivesi nalo Paul wayikhuluma ngesanctification, okusho ukuthi singakholwa
asiwulahle umthetho kodwa uNkulunkulu uyasinikeza amandla bese siwugcina umthetho. Akusikho kutshiwo nguPaul kule verse. uPaul la wayekhuluma ku-angle ye-justification by faith. Wayekhuluma ngokulungisiswa kwesoni ngokukholwa. Zwana ukuthi uthini? Uthena njalo siyawuchitha yini umthetho ngalokhu kukholwa na? Hayi akunjalo. Kodwa umthetho sinjani bathandekayo? Siyawuqinisa. So mfuna ukukwambulela okuncane la mayelana lalokhu kukholwa. Right. Thina abantu bathandekayo, it is impossible ukuthi sithi establish lokhu kumbe ukuthi siphakamise umthetho kumbe siwuqinise umthetho. Ngokwemvelo yethu ngeke siwuphakamise umthetho kumbe siwuqinise umthetho. Uyezwa yini? Ngoba umthetho ufuna izinto ezimbili. Right? Umthetho ufuna perfect obedience. Uyezwa yini? Umthetho ubusufuna le justice. So thina abantu zona lezi zinto ezingu-2 kasikhona ukuthi siwubhadala umthetho ngazo. So ivesi le nxa ikhuluma ngokuthi umthetho siyawuqinisa, yayingakhulumi ngathi abantu ngoba umthetho kaNkulunkulu ufuna i-perfect obedience, ufune njalo i-justice. I-justice kuyini kanti bathandekayo? I-justice yikulunga, yibulungiswa. I-justice yomthetho kaNkulunkulu ithi the soul that sinneth must surely die. Isoni kumele senze njani? Sife. Thina so ngokwemvelo yethu we deserve to die. Kumele sife. That's why I'm saying ukuthi uPaul wayengakhulumi ngathi abantu ukuthi we establish the law because by nature thina we belong to the death row. Ngokwemvelo yethu thina ngakithi kusekufeni sawona siku-Adam, and therefore ngokomthetho sehluleka ukugcina umthetho. Sayehluleka ukugcina umthetho, sesifanele ukwenza njani bathandekayo? Ukufa. So ibale lithi lona establish kumbe ukusekela umthetho, kumbe ukuphakamisa umthetho, kumbe ukuqinisa umthetho. Lithi ukuthi umthetho uyasuthiseka ngokugcweleyo. So thina bathandekayo, we will never satisfy the law of God because umthetho kaNkulunkulu it demands 2 things from us. Yeah, not merely ukulunga kuphela, kodwa phezu kokulunga ufuna ijustice. Uyezwa yini? So akusithina ngeke siwugcina umthetho. Mana ngikufundele enye ivesi la. Romans chapter 8 ivesi ngelika 3 lo 4. Uthi yena uPaul, uthi ngoba lokho umthetho owawungela mandla okukwenza ngoba waxegiswa imvelo elesono. uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ngesimo somuntu olesono ukuba ibe ngumnikelo wesono. Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi yona kukhona umthetho owawungasakhona ukukwenza. Ya, ngoba waxegiswa imvelo yethu. Ngamanye amazwi kwakungasayenzakala ukuthi umuntu wesono awugcine umthetho asindiseke. Ngoba imvelo yethu vele yawonakaliswa isono. Ngokomthetho sifanele ukuthi sife singavuki futhi. So ngamanye amazwi uAdam loEva bengakawele esonweni babekhona ukuthi bagcine umthetho kaNkulunkulu baphile. Kodwa sebewele esonweni kwakungasayenzakali. It was impossible ukuthi umuntu wesono athi establish the law, aqinise umthetho, awusuthise umthetho ngezinto ezimbili, i-obedience le-justice. So uPaul uthi yena ngoba lokho umthetho wawungelamandla okukwenza ngoba waxegiswa imvelo yelesono, uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ngesimo somuntu olesono ukuba ibe ngumnikelo wesono. Zwana mayiqhubeka. Uthi yena ngakho isono yasilahla emuntwini olesono ukuze izimiso ezilungileyo zomthetho zipheleliswe kithi thina esingaphili ngokwemvelo yesono kodwa ngokomoya. Mana ngeke ngufundele iKing James iNew King James Version uze ukuthi uPaul kubeka kanjani. Uthina uverse 4 uthina that the righteous
requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Hallelujah. Uthi so lokho okwehlulwa ngumthetho kumbe okwehlulwa okwahlula umthetho ngoba sesiwele esonweni kwabuya kwazolungiswa nguJesu. Yezwa yini? Ukuze ama requirements womthetho ayi2 agcwaliswe, which is i-righteousness le justice. Hallelujah. So kuJesu bathandekayo, the law has been satisfied, the law has been established ngoba uJesu he met on our behalf the 2 demands of the law. Ngokuphila impilo engelasono he met idemand yomthetho okuyikulunga. Ngokufa esiphambanweni he met idemand yomthetho which is justice. So uJesu in his doing and in his dying, Christ has established the law. Ngokuphila uJesu ephila impilo engelasono lokufa uJesu esiphambanweni, uJesu waqinisa umthetho, wasuthisa umthetho because umthetho wawufuna izinto eziwu2 uJesu wazibhadala zonke esingeke sazibhadalela zona. That's why bathandekayo ngathi ngaqala ndiliza ivangeli lokuzama ukusindisa ngokwenza kahle. Ngaqala ndiliza ivangeli lokuzama ukusindiseka ngokugcina umthetho, illegalism. Ingozi ngoba thina abantu we cannot and it is impossible bathandekayo to meet the demands of the law. Aloba ungafisa njani ukwenza kahle, you will never meet the demands of the law because the law demands the 2 things that we do not have in our nature. Umthetho ufuna ijustice kaNkulunkulu. Uyezwa yini? Umthetho ufuna ukulunga okupheleleyo la kusazela sakho. Uyabona umthetho lo elifundisana ngawo ukuthi yeka lokhu yenza lokhu, yeka lokhu yenza lokhu, awuthipanga ngendlela eliyenza ngayo. Umthetho ufuna iobedience la kusaze la kumotive ukuthi into yona leyo enhle oyenzayo ifuqwa ngawuphi umoya. So we will never lanxa sifisa to meet the demands of the law. We will never satisfy the law. Ngoba ngokwemvelo yethu we failed in Adam. So bathandekayo, uJesu in his doing and in his dying he satisfied the law. Ngoba uJesu he lived a sinless life and uJesu he died a shameful death on the cross, which is justice and the mercy. It kissed each other esiphambanweni. Hallelujah. So bathandekayo uyibambe yona le. Alright, ngizabuyela futhi kuverse 31. Kukhona into engifuna kuyithinta laphana. Ithi yona Paul siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? uPaul athi hatshi, akunjalo. Kodwa okuyikho yikuthi umthetho siyawusekela. Right. Mfuna ukuthi ubambe la, underline ibala ethi yona siyawuchitha umthetho ngalokhu kukholwa na? Mfuna ukuthi siveze ukuthi ikuphi ukukholwa uPaul akhuluma ngakho. Kambe ikukholwa kwethu na? Ikukholwa komuntu na uPaul akhuluma ngakho. Right. Ngifuna ukufunda uGalatians chapter 3 ivesi lingelika 23 lo 25. Galatians chapter 3 verse 23 and 25. Ifundeka kanje. Uthena umpostoli Paul, ukholo lolu lungakabi khona. Sasiyiziboshwa zomthetho. Sivalelwe ukholo olwaluza kuza luze lubonakaliswe. Right, mana ngifunde kahle. Ithona ukholo lolu lungakabi khona. Sasiyiziboshwa zomthetho sivalelwe. Ukholo olwaluza kuza luze lubonakaliswe. Ngakho umthetho waphiwa amandla okusiholela kuKristu ukuba silungisiswe ngokukholwa. Khathesi-ke njengoba ukholo selukhona, asisekho ngaphansi kwamandla omthetho.
Ufuna ukuveza ibala elithi ukukholwa ku-context yeBhayibhili evesini lika-31. Yikuphi ukukholwa uPaul wakhuluma ngakho? Okwakungakafiki, okwathi sekufika sakhulula entolongweni lapho esasivalelwe khona ngumthetho. Umthetho owasivalele wasusikhomba kuKristu. So bathandekayo, ukukholwa okhuluma ngakho la uPaul ayisikho kukholwa komuntu, kodwa uPaul akhuluma ngalo nguJesu. Ngoba uJesu engakafiki, uPaul uthi sasisentolongweni sivalelwe ngumthetho, ukuze ukholo olwaluzakuza luze lubonakaliswe. Kuthiwa umthetho wasuphiwa amandla okusiholela kuKristu ukuba silungisiswe ngokukholwa. Zwana, khathesi-ke njengoba ukholo selukhona, luphi ukholwa? uKristu phela. Kasisekho ngaphansi kwamandla omthetho. Kuyakugcizelela kakhulu lokho ukuthi khona kuyingozi ukuthi umuntu wesono abe yisoni at the same time abe ngaphansi komthetho, ngoba umthetho unikeza isono amandla okubulala. Unikeza umthetho unikeza isono ilungelo lokubulala, because we are sinners. So sina sasivalelwe ngumthetho entolongweni kungakafiki uJesu. uJesu uthe ebuya wasikhupha entolongweni ngaphansi komthetho, wasisindisa ngokukholwa. So ukholwa uPaul akhuluma ngakho ayisilo lwethu abantu, kodwa lokukholo kuJesu nguJesu uqobo lwakhe. uJesu engakafiki bathandekayo sasizigqila zesono, siboshwa ngumthetho, but uJesu uthe esefikile wasikhulula. Ithemba lethu lonke lokusindiseka kwethu konke kweyeme kubani bathandekayo? kuJesu. So bathandekayo, umthetho kaNkulunkulu mawungakubuza namhlanje uthi yena kambe ungigcinile na? Wena uyaphendula uthi ya. Uyabona ngevangeli esilichumayelayo namhlanje emachechi la ukuthi hamba uyenza lokho, ungayenzi lokho, mina sengiyenze lokho, nsilela kulokho, sokusele lokho ukuthi ngikukwanise. Uyabona ivangeli lelo ngikutshele ngalo, ngiyaphinda futhi, it will never satisfy the claims of the law. It will never satisfy the law, because the law demands two things: perfect obedience from A up to Z, lento ezingu-2 ijustice. So umthetho kaNkulunkulu nxa ungakubuza namhlanje uthi kambe ungigcinile na? Wena uyaphendula uthini? Ngoba nxa ungathi ngigcinile ihafu kuselingxenye, umthetho kaNkulunkulu uza kukutshela ukuthi awumphenduli umbuzo. Ngicela ukukubuza ukuthi ungigcinile na? Ubususithi hayi angikugcinanga kusele okunye. Umthetho kaNkulunkulu uza kutshela ukuthi mina ngisebenze labasalele ngokunye, ngisebenza labangilaleleyo in detail, abangilaleleyo from A up to Z. So wena nxa umamela okunye wachiya okunye, you are under the death row, kumele ufe. Praise God bathandekayo, silegunya lokuthi nxa sibuzwa ngumthetho ukuthi ungumamelile yini, sithi yes. Hallelujah. Ya, ngiyayembona emasemachechi la mawungabuzwa kuthiwa abathi namhlanje uJesu maye ngabuya siye ezulwini ngobani, phakamisana izandla uzobona abanye baphakamisa besehlisa, abanye bephakamise kakhulu, abanye bazihlalele phansi. Ya, babe ngakwazi abantu they are insecure about their salvation. Abantu they are not sure ukuthi kambe basindisekile kumbe basindisekanga, ngokuyingozi, because abantu abazabe besezulwini abasindisiweyo bayakwazi namhlanje, nothi kusasa abasoze babekwazi kusasa, abasoze babekwazi next year, kodwa bayakwazi namhlanje. But praise God ngenxa yemfihlakalo yesiphambano, nxa singabuzwa ngumthetho kaNkulunkulu ukuthi ungigcinile na, mina ngiyaphakamisa isandla ngithi ngikugcinile 100%. Umthetho uyabuza futhi uthi wangigcina nini, ngithi mina ngakugcina kuKristu. Umthetho ngenxa yokuthi ngithe mina ufuna izinto eziwu2 awusoze uphelele khona lapho, uza kubuza futhi ukuthi zwana la, noma ungigcinile wena kumele ufe. Zwana, ngoba wawona kuAdamu. Mina ngilandanga kudila kuphela le righteousness, ngilanda ukudila futhi le justice. Awungitshele ufanele ufe wena, ngizawutshela umthetho ukuthi kudala ngafa. Umthetho usithi wafa nini wena, bese ngimtshela umthetho ukuthi ngafela kuKristu Jesu, and the law will be satisfied. Hallelujah bathandekayo. So uJesu bathandekayo, in his dying and in his doing, he satisfied the claims of the law. Ngoba uJesu he met idemand yomthetho ukulunga, he lived a perfect life, perfect obedience. Yeah,
in every point, in every detail. uJesu ephila impilo engelasono enjalo wayilandele enye idemand yomthetho okuthiwa ijustice. uJesu walenga esiphambanweni wabhadala ngegazi lakhe. So thina bathandekayo, imfihlakalo yokusindiseka kwethu ifihlwe kuJesu. That's why umpostoli Paul esithi yena, Colossians chapter 3 ivesi ngelika 3, uthi ngoba selifile lempilo yenu ifihliwe loKristu kubani bathandekayo? kuNkulunkulu. Impilo yenu, ukuphila kwenu kufihliwe loKristu kuNkulunkulu. Thina sesifile, safa nini? Safela kuKristu. Haleluya. Sesawugcina umthetho. Sawugcina nini? Sawugcina kuKristu. Haleluya. So kusindiseka kwethu kuJesu. Thina kumele samukele ukulunga kwaJesu, sikwakwatele ukulunga kukaJesu. Uyabona ivangeli lelegalism ngizakutshela ngizaliphinda lethu. Ngizayidiliza uJesu wayezayibuya. Ilegalism ayisindisi muntu. Umthetho kaNkulunkulu, you will never satisfy the law, because umthetho kaNkulunkulu ufuna ukubizwa kuthiwa yi-perfect obedience. Awufuni umuntu ozamayo umthetho kaNkulunkulu, ufuna umuntu ogcinayo. Uyezwa yini? So umthetho kaNkulunkulu ufuna i-perfect obedience. Noma ungaze ugcine umthetho kaNkulunkulu ugcinisise, kule nto enye efunwa ngumthetho i-justice. Uyezwa yini? That's why ngisithi mina i-secret yokusindiseka kwethu kuJesu, ngoba uJesu wazibhadala lezi zinto zingu-2. So thina ukusindiseka kwethu kuJesu, nxa sikholwa sibamba ukulunga kukaJesu, sikwakwatela uJesu, kubalelwa kithi ukuphila kukaJesu emhlabeni, impilo engelasono, kubalelwe kithi ukufa kukaJesu, because sasifihlwe kuJesu Adamu wesibili ephile emhlabeni khona la, sasifihlwe kuye le ngesiphambanweni. Haleluya. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, woze uzofihla impilo yakho kuJesu man. uJesu wabhadala idemand yomthetho, ukulunga, waphila impilo engelasono. uJesu wabhadala ijustice efunwa umthetho. uJesu wafa esiphambanweni. Wayengazenzeli khona lokho, wayesenzela thina abantu inzalo kaAdamu esasesikumesi, sesiwele esonweni. Wabona bathandekayo, ngiyalinxusa bathandekayo. Ovumayo lami asikhuleke. Babo ingcwele siyabonga. Fihlakalo elizwi lakho. Kusitolikele imfihlakalo elizwi lakho. Sesizwile baba, siyamukela. Sisindise umusa ungakavalwa, singakazunywe kufa. Sisize Nkosi othandayo, kuningi esakufundiswayo singena emachechi. Abanye siyasifuni lokhu kulahla. Kunje abanye bayacaphuka bathi asovangeli lokhu. Sizwele umusa babo ingcwele. Silahle ivangeli legalism. Siyamukele umusa wakho lokulunga kwakho empilweni zethu, kwenzela ukuthi nxa siphila kuwe, impilo zethu kungabonakali thina, kubonakale wena oyintando yezulu. Ngoba wathi ubhaphathizwa, ilizwi lamemeza lathi lo indodana yami ethandekayo, ngiyathokoza ngayo. So kuplanet Earth wena uthokoza ngendodana yakho uJesu. Sicela ukufihla impilo zethu kuJesu othokoza ngaye. ngoJesu siyakhuleka, amen.